Danes smo se odpravili v Ljubljano, da med mladimi preverimo, kakšne pick-up line poznajo oziroma kako z besedami očarajo boljša polovica. Gremo pogledat. Z mano so? Nuša. Julija. Lana. Lana. Meja. A, pa ti? Maša. Matic. Zdaj imaš tukaj pohno sladkega, me zanima pa, če imaš kakšne podcukrane pick-up line za nekoga, ki ti je všeč, kako bi ga očarala? Ne glih, jaz ga sam pogledam, pa se zaljubi v mene. To je tvoja taktika, lepota. Okay. A si Wi-Fi, ker čutim to povezavo. Bravo. Jaz imam fanta, ampak jaz bi vseeno vprašala, kako ima dolg Aha. Pa da je Julija. In kje je meja potle? Pa je meja nad 25 cm, ker moj fant ima 25 cm. Ja, veš, koga je ta material? S česa? Boyfriend material. Jaz tudi pick-up lineov nikoli ne razmišljam, tako da to ne vem, če sem jaz ta prav naslov. Mogoče kakšna taktika? Mogoče kakšno kremšnito, če prineseš zraven, sam tako, to po moje skusuške. Ajde, da vidimo, če deluje. Moj pick-up line je, a imaš en fire? Ja? A imaš fire ali pa imaš čik? Tu je tvoj pick-up line. In če ga nima, kaj narediš? Ja, potem pa pol ni zame fant, ne? Moram imeti fire ali pa čik, če ne ni zame. Jaz mislim, da so pick-up line bolj za fante, ne za punce. Da mora fant pristopiti s pick-up lineom. Jaz bom pa sam stala, pa se smejala ali pa gledala čudasto. In ti pač sam zgledaš lepa in to je to. Tako je.